abanyarwanda babaye komisiyoneri kuva ryari anyway ibi ngibi ni ahangaha rero niyo mbababwira ngo iyi ntambara ahantu yageze ihindira isura ntimwabimenya ariko kizi ukuntu batabibona turi kumwe so ibi bintu uko bizagenda kose ibiganiro bigiye kuza bije Rwanda baganire amafaranga aribwe bakora ibiki n'ibiki baze ikibazo nibaza ni kimwe ibi bintu nare babwiye ngiye ndi kubabwira ahangaha muraza hano mukantira amabuye urabona abantu reka mbabwire ukuri abantu 500 muri ahangaha munyumve neza ibi ngibi nyuma y'izi nkundura nyuma y'abarundi kuza kunegosya ejo muzabona neva aza amanuka i Kigali muzabona Gisegeti aza abanyapolitike ni nk'intanga ibi ngibi ndabibabwira buri munsi ni munyumva bazaza hari abahure baganire mu byemere mu byanjye bizaba bazahura bicare bafungure champagne baganire turi kumwe so the thing is ikintu kamabwira ikintu kimwe wenda abantu bari kuri mwebwe hano ntimwabibonye mugende mureba amafoto ndi kugenda mpindagura kuri ntuza kuri ku bantu bakoresha TikTok mwe muze kujyayo abantu bari hano kuri ntuza kuri X ntimuza kuyabona ariko nimuze mureba ari amafoto ndi gushyira hariya ntabwo Uburundi bufite gahunda yo kuvana ingabo muri Kongo muze murebe ntabwo Uburundi bufite gahunda yo kuvana abantu muri Kongo I'm telling you barazirekerayo mugende muri ukuntu bafunze muri plane turaza kugera kuri iyo sije turaza kubivugaho muri ukuntu bafunze ahangaha ni ugushukanya izi ni strategy za gisirikari bagashyiramo tamoro ariko nta gahunda bafite turi kumwe reka manze numva abandi Jori endelea ndaje kwanza kandebe ukuntu niyo nabishyira no kuri X endelea Ça, au fait, ariko ibi Jori bintu niba Godfather yankubye nanjye kubabwira ko ntabwo ibyo bintu bikunda rubayita please ntabwo nagukubye warangije ijambo manika ikiganza tuongee saba tubakubwa allez-y Jori je vous écoute oui, merci Godfather. Au fait, hivi vitu ni kuanalize tu mgani wao, kila mtu anaanaliza kivyake tu kisha anavisikia kwa juu. Ukiona hii negotiation za tangu ya iko leo ndio vitaanza, wala ndio mgani wao hakuna vya mpya banaweza tukomunikele hivyo, kesho tunasikia wanatukomunikele vingine, ni waameni gusa ijihari nuko bakinegosie kama banaendea kwa hivi vyetuko leo bakinegosie kumie gisi vitu vyote niliviona gisi viko ni balkanisation. Unaweza ita gisi unataka federalisme wala nini, ni balkanisation kwa juu. ayo niba murabwiye ko ari amaranga mutima yanyu okay ni gisi mimi naviwaza kwa juu leo kwenye M23 iko na gisi inalombaka kubijanye ni gisirikare civile mu bintu igisaba muri agenda yayo. Ntabwo uyu munsi wambwira ko ngo bataenda bajiunge tena bikwe zamani ngo bafanye cantonnement si uyu mugani wao bajichange kisoda bafeni no. Mie sibioni kumi na bikikuwa uko bimeze kose siko mu byenye biko binapitikana, lakini kufaso gisi mimi naviona na gisi nabisikia na gisi wanaenda wanatuapatia ka kidogo kidogo. Sasa gisi Etem alisema nanga nasema federalism ni kitu kia nguvu kenye Kivu inaweza jiorganize inakuwa bien, mais atuwazi kama zile makote zingine zinaweza ziorganize zikuwe bien juu bafanye federalism inalomba mind yenye iko yulu juu tunaona nao huku bazungu banagerageza banaifaka me harijie sa Canada bananza jivuruga. Me ukiona ibe ya Mukongo bakinegosie tu M23 na Tshisekedi mon cher batakuwa bana balkanize tu batu bamwa batabakia lwabo bengine babakie lwabo, kama batakutaniana kwa kitu ka kidogo siyui me itakuwa tu ni kukata ni banasema mubakie kwetu juu hawezi toka. Sioni leo M23 AFC kwenye Libana isha installe bitu byote kisha ikamate tena iseme tunatoka tunarudi. Jori Bon, ni analyse yangu Godfather iko kusema sema njogi sibiko njogi tu mimi naviona me kama nabi habikuwe si ndio bila unasema hakuna kia mupi hapa chini ya dunia byose birashoboka nkuko byose bitashoboka.
ariko kuri njyewe gisi na n'ukuntu byagiye bisabwa na kuva kera balkanisation muri Congo bishobora kutujyana kuri iyo kote tushobora kurangirira kuri balkanisation njo mie tu njo gisi mina waza selon hii mishikirano yenye uyu munsi wavuze moindre escarmouche wavuze ibintu byose yavuze anakia sema leo atanigosia na M23 ariko tena M23/RDF byose birashoboka bashobora kuba bagiye kugira balkanisation canke ntumbaze canke bakivamwo ukuntu babivuze nanga gasubirayo siyuwi me byashobora kuba ari ridicule kuri njyewe bakoze ibyo byo gusubira hariya ngo nanga asubiyemwo M23 inafa nini ibintu bigasubira zamani ngo tukayobogwa tena na nani oya kuri njyewe Okay. binaweza kuwa ridicule kabisa. Merci Reka Godfrey. nkubwire ikintu kimwe, ikintu utazi muri iyi politike cyangwa muri aba bahambirwa birirwa badukina nk'akabumbu. Ejo bundi wumvishe amagambo ya Neva, perezida w'u Burundi, his excellence, avuga ngo igihe kirageze cyangwa birakwiye ko ibintu byabaho ibiganiro bikabaho bakarandura FDLR. Ejo bundi ari Kinshasa yavuze ko agomba gushyigikira urubyiruko rw'u Rwanda rukajya kuvanaho ubutegetsi bwa Kagame. Siko bimeze? Hari amezi angahe yisubiyeho? Uyu nguyu bahaye uburozi, uyu mugabo umuyobozi wa CNDD FDD ejo bundi yavuze ngo iki? Yavuze ko u Rwanda rwiriza rukoresheje genocide rukayikoresha nk'iturufu rwirizariza ngo rukajya gushaka FDLR muri Kongo itabayo. Sibyo yivugiye mu magambo ye? So where is him right now? Ari he uyu munsi? Neva ntiyaje akavuguruza ibyo umuyobozi wa CNDD FDD umwe bahaye uburozi ntiyapfa. Ntiyaje abivuguruza avuga ko FDLR ariyo kibazo bagomba kujya kuyirandura. Ibi ngibi rero aba bayobozi bagira indimi ebyiri, anytime bashobora guhindura ibyo uri kuvuga gutyo. Kiseketi agashyira kuri biriya byose M23 basaba, bakabishyira hara bakabibaha ku munwa. Mama yake na muzarata tejorie. Ha! Hari ukuntu mujya muzana ngo rega ngo urumva ngo iyi ntambara ni iya nyuma. Ikibazo ntabwo ari ukuba ari iya nyuma cyangwa iya mbere, ntabwo ikibazo ari ukuba ari iya nyuma. Ntabwo twe dufite ikibazo. Hari ukuntu abantu bajya baza bagashima abandi mu kibuno ngo urumva ngo ni intambara. So what? Ntabwo ikibazo ari intambara ya nyuma, ikibazo ni ikirwanirwa nuko cyaboneka nishaka ib'igihumbi. Urumva? Ari ukuntu abantu bajya batera iseseme abantu hano ngo urumva murabatera karese kugira ngo mve ko ari iya nyuma. Ntabwo ari iya nyuma. Iya nyuma izaba umunsi iyi ideology no guhungeta abanyamurenge, guhungeta abatutsi muri Kongo bihagaze. Turi gomwe? So, ibintu muza ngo urumva ngo mubabwire ngo urumva ngo intambara ngo ni iya nyuma gute? Abantu bahaguruke barwanire kubaho kwabo mpaka uko kubaho guhawe uburenganzira abantu bakaguma hariya bafite amahoro nk'uko abamasayi bameze. Nta mu masayi wo muri Kenya ubwira ubwira muri ngo naje muri Tanzania, nta wo muri Tanzania ubwira ngo naje muri Kenya. Aho bari bahari ntabwo ari twebwe kuri iyi si yose, kuri Afrika bagiye bakatakata kubera iki twebwe ariko tugomba guhungitwa akakagena imyaka igashira inganuko. So ibi ngibi rero ngewe mugiye hejuru mukazana izo diplomasi zabo, abanyapolitike bose fuck you. Ntimukambwira abanyapolitike ni nka spams, ni nk'intanga. I told you, if you know you are a politician, fata muzumba zose. You're so fucking disgusting. You don't care about people. You don't care about life. People die, you don't care. Ntabwo mwebwe ejo aba bagabo bazicara ku meza basangire byeri bishime babyine batangire izindi projet they don't care to the victims, ku bantu bapfuye. Uri kumva? So the thing is, kugeza aya masaha ariyo mpamvu mbabwira ngo wari wabona ntabwo nshobora gutuka perezida. Ibi ngibi nta munsi n'umwe muzabona buringa ntuka perezida w'u Burundi cyangwa wa Kongo, kuko ejo bundi bazaba bari hariya bari kwaramburira amatapa atukura. With you people. So ibi bintu bya ikintu tureba ngiye niba mbona njya mu bitekerezo ngo nsandare ngiyo hejuru habaye abantu cyangwa hejuru habaye inyamaswa. Abantu bamaze kwinjira muri politike y'abayobozi bari hejuru, those people they are no human being. Urimo kunyumva? Makenga twirwaneho makanika batandukanye n'aba bahamba baba president, nta bantu bahuriye nabo.
abangaba n'abantu baba bagifite umuntu muri bo bagenda bakajya gutanga ubuzima bwabo kuri kominote zabo, batandukanye n'izi nyamaswa bapfusha abantu batagize icyo bitayeho. Rero uburyo hano buri muntu wese muraza mugatanga amarangamutima yanyu, urumva intambara reka mbabwire, people who say that muraje mwikubita muri ibi bintu kubera n'izi social media muje mugakoresha. We've been this long time ago where ubuzima bw'abantu budahabwa agaciro, my friend. Urukunyumva? Kugira ngo umuntu abe proud ko ari umuyobozi, Kabila cyangwa n'abandi, akaruzinga abasirikare barenga 1000 kugira ngo ijambo yavugiye mu nama ritisubiraho. What are you talking about to a politician? They are motherfuckers. Hazagira umuntu umbwira izi aba bantu nta keza kabo. Politike ni nk'intanga, my friend. Abanyapolitike ni nka supamzi muri miliyoni bavenga mu umwe. So ibingibi rero mwamwivugisha hano mukazana ngo urabona ngo nkwi iki. Abanyapolitike rero baza bakigira aba victime. Nobody cares ku buzima bw'abantu babugenda. So the thing is, mukora ibyo mukora, nibarangiza kuganira ibiganiro, nta banyapolitike baravuga ngo nta munyapolitike nta mwanzi muri politike w'igihe cyose, nta n'abakunzi b'ibihe byose. You have to accept this mugafunguka amaso. Ejo bundi politiki niki mutabona? Ejo bundi reba abantu bamaze kugwa muri Ukraine. Uyu mugabo muri Ukraine, reba ukuntu Amerika yahindutse Ukraine nk'icyo munda. So mujye mureba ibintu noneho muyibaze, mureba abantu baguye muri ziriya ntambara. Uburundi bufite umwuka mubi n'u Rwanda kurusha ukuntu u Rwanda rufite umwuka mubi na Uganda. Ubu si sheri shusho iyo sinjya nshaka kujyayo. I don't wanna go there. What about us? Where we are? Turi he? Dupfa turi he in this? About this politics n'ibindi mwegoma murimo, you have no idea. Nta munyapolitiki ugira impuhwe, nta banyapolitiki bagira amarangamutima n'ubumuntu, ntabyo bagira. Urimo kunyumva? So mwe mujye muza hano muze murabona nababwiye ngo niba mutekereza ko ikiro kimwe cya zahabu kiraruta miliyoni y'abantu ku munyapolitike, my friend. What's wrong with you people? Amabuye Canada kubera ibinombe iragiye ifatiye u Rwanda ibihano. Ni bande bantu barafite umubano mwiza nk'u Rwanda na Canada? Hari ikintu bapfa? Mute your mic kuri TikTok please mugisha. So ahanga mbere yuko mfata undi muntu, reka mbabwire ikintu kimwe. Urimo kunyumva? Ibi byose muzabireba, Godfather ntabwo ngewe I still have that human being, numva ko mfite umuntu ngiye nsubiza amaso inyuma nkareba abantu baba muri izi ntambara, wajya kureba endi y'ibi bintu bizendinga gute. Jori hari ukuntu mujya muzana amarangamutima mukaza. Listen, Godfather, reka duheze abandi bantu amagambo, ariko iciza ni uko nimba mwibuka ubushize kandi ibiganiro Gisegeti yasabye bya Rwanda, mwabonye ko yasuzuguwe aragenda aritaba abura uwo baganira. N'ibi rero ntabwo dushiraho umutemeri, ntabwo twumva ko ibiganiro bibaye zo Godfather uvuga ni ibitekerezo byawe niko bitekereza, ariko igihe hariho nuko hari amahirwe menshi ko na Gisegeti ashobora kuja hariya Angola nanga akamwihorera, kubera kuko nimba yaramaze kubagira abicanyi akabagira abateroriste akavuga ko atazaganira nabo, uyu munsi akaba ari we wifuza, ntabwo ari kubisaba, arabyifuza. Ibyo yanze uyu munsi arabyifuza. Ntekereza ko ntabwo twaje imbere cyane, ariko kimwe nuko yabyifuza akabibura, ibyo ngibyo byose birashoboka. Jewe ndatwaye, reka ndeke kuvuga menshi, ariko ntabwo tugomba kumva ko tugeze kuri finale. Uyu munsi ntabwo
ntabwo AFC M23 iri kwinginga Gisegeti. Igihe cy'ibiganiro cyararangiye kandi cyarangijwe na Gisegeti. Gisegeti yarabyanze. Ntekereza ko uyu munsi hari amahirwe y'uko baganira kimwe n'uko bataganira, kimwe n'uko yagenda hariya neza Rwanda yiteguye ko ari buhure na M23 ikamwihorera cyangwa ikanamwitaba. Ariko icyo dushira imbere ntabwo abantu barapfuye, ariko ibyo dusaba bituma turwana bigiye ku meza bigakemuka, nabwo ntabwo tugomba kumva ko igikenewe cyane ari intambara. Nimba uvuye munsi ati intambara muzi abantu twapfushije, n'ubundi ntekereza ko aho twenda kugana naho hagomba kuzapfa abandi bantu. Habaye habonetse umuti rero, ntabwo twakumva ko n'ubundi intambara ariyo ikenewe. Icyo twizeye kandi tuzi neza nuko ibi byose twabinyuzemo, dufite experience. Ibyo bintu Godfather avuga dufite experience yabyo, ariko bitavuze ko uyu munsi bitoba kimwe nuko bitoba, kubera kuko ibi byose twagiye tubicamo, kuganira, gusubira inyuma. Ntekereza ko dufite abagabo bahagurutse kandi bazaganira. Reka twumve wenda abandi African boy. Mubija urakoze kumpa umwanya, ndakeka munyumva. We na Jori nabashuhuje na nyir'urugo Godfather. Kambanze mbashimire uburyo ikiganiro mwaduteguriye cyiza n'uburyo mwaganiriye. Ikindi Godfather, buri gihe abatubwira ko turi gukoresha amarangamutima, nanjye buri gihe mubwira ko ntitwakwitandukanya nayo, kuko burya niyatugize. Ariko burya nawe ntago bose, nawe ntago uri kure yacu cyane nyamara. Noneho buriya rero igihari ni uko iyi titire ndayikunda cyane, ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Murabizi aha tuba twiganirira, njyewe ndi umuswa ubyemera. Ngira ngo abantu bafite impungenge nyinshi, kubera ko buriya iyo abantu babaye mu bintu bagahora babona bihora bigaruka, biba bisa. Iyo ibintu bisa rero bigutera ubwoba, kusheka ko bigiye kumera nka ya nzoka y'urumumuriza, aho byatangiriye n'ubundi akaba ariho birangirira. Umuntu umwe ni wavuze ngo fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ibi ndabivugira iki? Ejo Kabila Kabange yaratwitinze ngo game over, ngo game is over. Iyo tweet ye yayikoze ejo, nyibonye mu gicuku, unkeka ko ntabwo iramaraho n'amasaha 28. Nanga yatwitinze aka kantu ka target, wa mwambi ujya muri target yandikaho ngo Kinshasa, ashyiraho kariya kantu. Urumva twebwe abaswa nyine ntiwamenye ibyo bavuze abahanga, ariko abahanga ubwo ibyo bari bavuze twabibonye uyu munsi. Igihari rero ni uko nkeka ko ibintu ahantu bimaze kugera, Mubija babivuzeho, buriya kwemera imishyikirano ni kimwe, imishyikirano ubwayo ni ikiri, no gushyirwa mu bikorwa nabyo kikaba ikindi. mwemeje ko none ubwo nuvuga ngo nta komeza. Okay. No kuvuga ngo imishyikirano ubu nonaha uwayangaga imyaka yose bakoma bayimusaba yayemeye. Noneho kandi nureba abo yayemereye, igihe cyose bajyaga bandika ngo M23/RDF byavuyeho. Uvuze ko agiye kuganira noneho na M23, ubwo na AFC. So imishyikirano rero ni kimwe, bambe kubyemera ni kimwe, imishyikirano ni ikindi, no gushyirwa mu bikorwa ni ikindi. Ikindi twigeze kubiganira hano hashize iminsi, Godfather,
turi kuvuga ko intambara nyinshi cyangwa hafi ya zose zirangizwa n'ikaramu, zirangira ari uko bashyize bambe umukono ku masezerano. Ariko ikintu kimwe nzi neza mu mutima wanjye nuko bya bindi bavugaga yakoze Godfather. Makenga yahagurukanye abana 10 n'abangaye bakajya muri sabyi nyirakoze, ntabwo bayibagiwe. Ubu nonaha nibyo wabivuze, intambara zishobora kuba zarahinduye amazina, impamvu zishobora kuba zarabaye nyinshi, ariko Makenga nabo bari kumwe ntago bibagiwe impamvu barwana. Ikindi nimwibuke ngo bitwa ngo iki, bitwa M23, le mouvement du 23 mars. Le 23 mars 2009, ubu hashize imyaka ingahe? 16. Ibyo bintu byaho ngaho icyo gihe nibyo bamaze imyaka 16 bashaka ko bikorwa, bashaka ko bishyirwa mu bikorwa, ko nta muntu n'uyu n'umwe yaba Sud Kivu yaba Nord Kivu muri kariya gace uzongera kwicwa cyangwa hungetwa azizwa uwo ari we. Icyo nicyo barwanira. Ibindi rero kuba byaba birimo, ibyo birimo, ntago turabaswa, ntago turabahanga, ariko ibyo bifite na ba nyirabyo. Ariko iki kibazo cy'abantu bahora buri gihe babuzwa uburenganzira bwabo, bacunaguzwa, bicwa, bagatwika, bakaribwa ku manywa y'ihangu, iki cyo kigomba kurangira. Mu gusoza rero ndagira ngo nkubwire ngo Godfather wenda n'abandi turi kumwe, nibyo kubera byinshi tuzi byabaye umuntu ashobora kugira impungenge, ariko bari abahungu baryamye muri Sabyinyo, imbeho yo mu birunga abazi ibirunga barazizi, abagiye bakarya inyonza ubwo abumva ikinyarwanda baracyumva, ntabwo koze yabo bayibagirwa, ntabwo bishoboka. Ni nayo mpamvu mu byo wumvishe na Cordon nanga yavugaga ko igihugu kigomba kuyoborwa muri federalisme, hakabaho les etats fédéraux, ubwo buri bose bakaguma mu gice bisanga. Murakoze. François, tugaruke kwa rubaye turangije. Ndagusetse. ntago ntinda nari ngarutse gato kuko numvise uko Godfather wabitekereje, uko impungenge, ukuntu wakoze analyse. Wenda uravuga ngo nta marangamutima bishyizemo, ahubwo ngiye mbona marangamutima washyizemo kuko ufite impungenge. Uravuga ati ubu ngubu ni bya bintu bigiye kuba mbere, negociation ibe, abanyapolitike bari Kinshasa, abandi bagume, mbese birangize kwa kundi. None se Godfather, tutabeshyanye, ubu Makenga yakwemera akajya Kinshasa? Juste imagine toi, biriya byavuga ngo bya brassage ibigi byose, ntago bavuye muri CNDP, ntago bavuyemo, bari muri brassage. Bamwe ari abakoloneli, abageneral, bavamo baraza bavuga ati none twebwe muriyo murafata gahunda yo kutumariramo hirya no hino hose mutumyanyagiza, ntago bizongera. Ndibaza ko amasezerano ya 23 mars arabivuga byose neza ko nta brassage izongera kuba muri forma ya Kabila yabipangagamo. Kabila il était tellement mesquin, ntabwo ari malin. Buya umuntu mu bintu umuntu utekereza akakugushyira muri piège kandi ukayijyamo. Usura urabona ko abahungu bahagurutse kubera koze yabo, urabona ko bazemera kandi iyo piège Kabila yari yabashyizemo. Ntabwo byakunda ubu ngubu. Ubu nta brassage ashobora kubaho, ya mishyikirano yo kuvuga ngo kugabura imyanya Kinshasa, ça c'est fini. Cordon nanga arabivuga neza ko ubu ni federalisme. Federalisme c'est pas nécessaire que mujya kure. Noneho ikibazo gihari, iyo mishyikirano yatinze cyane gutya, habamo radicalisation. Ubu de part et d'autre radicalisation. Kote ya Tshisekedi abantu bari radical cyane. Umuntu wese bazabona wa M23 Kinshasa, je te le jure, naho polisi zabibuza bazamurya, bazamukubita, kuko deje ubu ngubu basigaye bakubita n'abaswahili bonyine. Iyo radicalisme yabaye deja niyo izatuma negociation uko
forma Rwanda ishaka ntago izashoboka. Kandi noneho rero murabizi ko Cordonanga meme na M23 AFC bose bavuze ati ntago tushaka ni kunegosha Tshisekedi, no way. Ko Tshisekedi yarenze umurongo utukura, yicisha abantu ari Goma ahe hose, yatumye ibintu birenga inkombe, amazi yarenga inkombe. Rero kubona yemeye nona nugusanza imigeri, kubona ko bese yageze ahantu adashobora gutsinda intambara, ahubwo atereka noneho nemere. Ariko nawe yakwemera. Ubu ngubu abandi baravuga ati no, wowe waravuze uti okozwa ngo moko bongere kandi baze bakwizere. Ubu nta muntu yakwizera kandi ibintu nta utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo. Tshisekedi n'inspire pas confiance, n'abasirikare be yavanze wazalendo bose abashyiraho ngaho, bashyira iyi ideology na FDLR. Duruva ko yararenze umurongo utukura paka ibintu byatuma abantu bongera kandi kubana amahoro bije. Ntabwo byashoboka ko FDLR iracyarimo, wazalendo iracyarimo. Uribaza noneho kudemantara wazalendo yose, kudemantara FDLR imurinze ikinshasa ni ikibazo. Ahubwo buri muntu wese azagenda avuga ati ngewe nana Tshisekedi. Abantu benshi bavuga ko ari muri deal ya balkanization. Ubu ngubu bazagera mu mishyikirano, ntabwo azaza we bwa mbere Nairobi nako Rwanda, azoreza, bavuze ko bazoreza abadelegation. Niboreza abadelegation yabo bavuge ABCD, ibyo Tshisekedi yatumye ko tutashobora no kwizerana. Ubu ngubu ni ABCD, yavuze ibi, yapanze ibi, yafuze abangaba, hari abantu yishe, hari abantu babaye condamné à mort, kugira ngo biriya byose buzabe agataho za CCLF bazayubariza. Ubu ngubu icyo asabiye negociation ni riog, ashaka kwiriorganiza, ashaka kuko bari ande bandade. Nugira ikibazo rwose Godfather, ntabwo bikiri bya bindi byo kuvuga ngo twemere cyangwa se n'abayobozi. Uravuze ngo abanyapolitike ariko bakurikira les avis y'abasympathiza babo, y'abafanatike babo. Nk'iyi space ndabizi ko bari kuyikurikira n'abandi bose, n'abandi kandi baraganira hagati yabo, baraganira hagati yabo, tukamenya ibyo baganiriye. Nta negociation ishoboka kandi na Tshisekedi muri forma ya mbere, za negociation za kera wumvaga za LCD za CNDP. Iriya negociation zarashobokaga ko abantu bari bagifite ubumuntu, ariko ubu ngubu nta bumuntu bukibaho. Urabizi ko igihe cya LCD CNDP wari wabona abantu ntabwo baryagana, baricaga, ariko ubu ngubu baragalvanize mu baturage babashizemo venin yo kuvuga ngo nukurandura umuntu uko yaremwe, nukumurandura wese nta kuntu ashobora kubana. Kandi ahamagaye uriya Shalonana, babitakwira bare bose. Ubu mbwira ukuntu bitakwira yakwicara na Nuza na Moise Nyarugabo bakajya kandi muri parlement imwe. Urumva bishoboka? Ntabwo byashoboka ko yamwise ko ari inzoka. Bari abantu bose ba IDPS bazi ko ari inzoka. IDPS yonyine jitoreje nta nubwo yakwemera parce que bari galvanize. Iriya force du progrès ni n'iramwe zabo zajyahe, zakora iki? Nimba zitashobora no kumwica wenyine Tshisekedi. Hari ibintu bimwe ni impungenge. Ndibuka ko neza igihe M23 ya 2-3 ans bisubiye kandi kwa kundi wenda bazadusubiza kandi nyuma. Twarababwiraga buri ntabwo burya si bwo buno, no, byari kera, byatanze isomo cyane ku buryo abantu barakangutse. Kandi muzarebe neza determination iriho ngubu ntabwo yari iriho icyo gihe. Yari iriho, ariko on espère que n'imishyikirano ibintu bizagenda bigafata forme nziza. Ariko ubu ngubu noneho rero hajemo biriya by'amahanga. Noneho amahanga azumvikana noneho na FC, no, abazungu cyangwa amahanga yose
yumvikana n'ufite imbaraga nta kindi, kandi kuri terrain bimaze kugaragara ko AFC M23 ifite imbaraga, ishobora gukubita Tshisekedi sinzi kantu nasomye gatoya journal imwe y'u Burayi, bavuze ati bigaragara ko bashobora gukubita kugera Kinshasa muri 6 mois. C'est possible parce que nta kintu bari kurwana, ni juste le temps yo kuforma manipome nyinshi, yo kuforma abasirikare benshi bagende baokipe nta kindi, sino na opposition irimo cyangwa na resistance ikirimo, kandi resistance yari kirimo ni y'abarundi. Naho wavuze ngo abarundi baracyari kuri front, yego baracyari kuri front kuko ntago bahita bata front directement, kuko niba ata front directement aba FRDC baba barasana kuko bafite amasezerano bafitanye byaba ikibazo. Ariko nimba baje secretement bagasaba M23 FC nyamuneka twebwe dushaka kubivamo, nimuzadutere byose, nimufate Uvira, wenda peut-être turebe ukuntu chance ya négociation musaba izagerwaho. None négociation igezeho, ariko ntabwo ari Tshisekedi yavuze ngo ntabwo zicara namwe na nanga wenyine, yavuze n'ubu ngubu presidence ya Lorenzo yavuze neza ko hazaba aba delegation ya AFC M23 na delegation ya gouvernement bazahura batanye négociation. Izo négociation zishobora n'imyaka n'imyaka, shobora kumara n'imyaka 2-3 anatanda kuri terrain bitera ba mwana CCLF ntabwo yubarije gutyo. Ndumva vraiment tuza utekane, ntabwo bizongera kandi kumera kwa kundi sa nuko mbitekereza. Murakoze. Merci beaucoup. Rubaida. Godfather nanjye ngo izina ryanjye rya kera urizi, kera nitwaga Rubashovu. Rero uri kunyumva? Yego. Hari ibintu abasaza barabizi kuko nta musaza n'umwe uraza kumvuguruza. Kabila, Laurent Désiré Kabila akimara kuba perezida, abasaza 3 b'abanyamurenge bahise bava Kinshasa barahunga bajya i Kigali, bajya kuri Radio Rwanda baravuga ngo twebwe tuje kubabwira amakuru y'ibintu mutazi. N'amatwi yanjye yombi ndabireba ndabikurikira. Baravuga ngo nibiki, abanyamakuru babaza ngo nibiki, baravuga ngo uriya mugabo wabaye perezida ntabwo mumuzi, twe turamuzi, dore yaguze indege, yaguze kompanyi yagise Hewa Bora. Abasaza baravuga ngo Hewa Bora murayizi mwebwe? Abanyamakuru ngo ntabwo tuyizi. None batangira gusobanura amakuru, amateka ya Hewa Bora, ukuntu Kabila yahunze, aho yanyuriye, ukuntu bamukubise baramwirukansa baragenda, ngo Kabila aracyafite inzika. Ni kuvuga ko tujye twemera amakosa yarabaye, kwizera umuntu utakwiriye guhabwa icyo cyizere yarangiza arahinduka. Ibyo bintu ntabwo bizongera kubaho. Kabila pere bamwibeshyeho, yari umuntu mubi cyane, kandi n'abantu batanze amakuru banga kubumva. Ariko uyu munsi Kabila yemeye kuganira nako Tshisekedi yemeye kuganira. Ubwo sinshaka kuvuga Kabila tel fils tel père, umwana we nyine na Tshisekedi bose ni kimwe. Ubu ngubu bavuze ngo ndaganira na AFC M23. Condition ya mbere nuko Tshisekedi ava ku butegetsi, hakajyaho condition ya kabiri nzibacyuho transition, condition ya gatatu Bazalendo na FDLR bose bagajyanwa muri cantonnement, condition ya kane imfungwa zose zigafungurwa, condition ya gatanu ingabo zose z'amahanga n'abamercenaires bose bagataha. Iyindi condition ya gatandatu ntabwo igisabwa kuko ntabwo Tshisekedi gifite uburenganzira bwo gutuma impunzi zitaha cyangwa zidatahuka kuko ntabwo ari ufite aho hantu. Izo condition eshanu murabona Tshisekedi azemera? Ni kuvuga ko negotiation ya Tshisekedi ashaka kuganira arabeshya, ntabwo yabyemera. Ndayishimiye ibyo kuganira arabeshya, no kubera ubwoba. Uyu munsi nshaka kubaza nuza mbere yuko nsoza,
Godfather avuga ngo bazongera. Ubu se Godfather amakuru ufite uyu munsi ntabwo ukora politike, nta nzego uhagarariye, ariko amakuru ufite ujya uza hano ukaduha hano. Icyo gihe cya Kabila Pere washobora kuyabona? Icyo gihe cyose cyo kubeshya abantu bakagenda mu mishyikirano, icyo gihe kubera social media, ibyo bintu byo kubeshya abantu ntabwo bizongera kubaho. Reka turabireba twese, turabireba ukuntu Tshisekedi arashaka kuganira, ariko Christophe Mboso yateranyije abarozi bose ba Kongo, bose arabateranya hariya, arababwira ngo mushake uburozi bwanyu bwose, hanyuma mutwicire Kagame. Christophe Mboso ni umuyobozi, ni nimero 2 wa parlement, yashize abarozi bose b'igihugu bose, arababwira ngo bajye bamurogere Perezida Kagame. Hanyuma Tshisekedi nakavuga ngo tuganire. Nose nimubona ko ari imikino? Ahubwo se mwabakristo mwe muri hano muri yeye, natwe dusenge ayo marozi tuyakumire. Hari abantu nzi bazafata ayo marozi. Ndeka ndangiza. Hari abantu bazafata amarozi, tugomba kubeza ico kiraka babanze bashamburiye. Njyewe ndashaka kubereka ko ibintu byo kwibesha bya kera ntabwo bihari. Ibi bintu byo kuvuga ngo bagiye kunegosi ni ukubeshya. Ibintu byo kwibesha ku bantu ngo turagiye turumvikanye nta bihari. Hari transition, tuganire. Ni transition idafite Tshisekedi. Ngiye buriya Yego, ngende kubereka ko bidashoboka, ntabwo bishoboka. Ni revolution yaratangiye, nta gusubira inyuma, kandi amakosa yakozwe ntabwo azongera gukorwa, na social media irahari, twese turabireba. Nuko bimeze. reka babwire ikintu kimwe, murakoze ku nzinzi. Ngewe reka mbabwire igihe kizagera, iminsi n'akagabo. Ariko ibyo mubwira ni ibiki? Iminsi n'akagabo. Reka nze nkubwize ukuri, igihe cyose umugabo ashobora kubyuka mu gitondo agajyana abana bawe ku ishuri, agatunga urugo rwawe, n'umugore wawe aramurongora. Urumva? Umugabo udatungurunzwe byawe. Ariko sha Gisegeti n'u Burundi aya masaha, Gisegeti n'u Burundi mvuze ngo iki? Ariko dufata ureke ko ryo ubwenge buke. Yewe urumva rero Rubayita, nkamwe wavuze ngo mfite amakuru menshi. Nta makuru mba mfite na make, uko niko kuri. Nta makuru mfite, amakuru mba mfite ni ukuza hano ngahostinga, mukaza nkababwira nose ibyahishuriwe abaswa. Urumva ari ibiki nabazi? Ikintu kimwe nababwira ni uko byagenda kose, urukumva ibyaba byose, ibiganiro byose, izi nkurumva mwarimu ufite n'amakuru. Urumva Kamana wagiye, nizere ko gihari, arahari François. Godfather, Ugaruka utubwire ku by'izi ngabo z'i Burundi. Amajenerali atatu araza mu biganiro bakica majoro. Ngendo urebe majoro bari gasuye, mwamubonye? Nguyu hariho bafashe amatekwa kuri TikTok, abantu bahari muri kureba iyo foto y'uwo umusore mwana muto cyane nk'imyaka 20 na bamaze kumutirimbura bita visi, bamaze kumuhitana. Ibyo biganiro abantu bari ku isasu riri kurisha. Mukanya ndaje twigire ku rugamba tujye mu byabereye Kamanyora. Juri wari ugiye kumbwira ngo ikimbere ko dufata. Nilitasema kwa juu tujombe kakitu niulize François na African Boy n'abandi bose. None se batu tukiangalia leo M23 iko Mukivu, si vile? Yego. Ituri ule Toma Lubanga naye anajideklare kule Uganda naye anajipositione. Na tena hatusemi kama basha maliza kuavanse nabo sama batajiongezea province orientale. Kisha leo Fachi Bento naye iko nalomba negosia. Sasa inchi ayagabuliwa vile. Hari ikintu mwe muri kwibeshyaho. Erega ntabwo urukunyumva. Hari ikintu mujya mwibeshyaho, ngiye mujye bijya bintangaza. Ntabwo ikibazo ntabwo ari Gisegeti. Twumvikane. Nta nubwo Kabila yigeze ari ikibazo n'umunsi n'umwe. Aba batipe kuva na mbere izi ntambara zabaga
bageraga mu buryo bwiza bwo kubashyira ahantu bagomba kubategeka icyo bashaka, kuko urumva Kongo ntabwo igira igisirikare, by the way, ku bantu mutanabizi, ntabwo igira igisirikare. Kuva twatangira ibi biganiro hano imyaka igiye kuba 4, nababwiraga ko ikibazo dufite, ntabwo dufite ikibazo twebwe, ndavuga aba victime bahari mu karere ka Nord Kivu na Sud Kivu, ntabwo ikibazo ari regime z'i Kinshasa, ikibazo n'abagambanyi baba baturi inyuma ba Museveni n'ibihugu byo muri East Africa. Njya mbibabwira ntimushaka kunyumva, ibi byose n'uyu munsi nibo bashobora kubyuka bakabininyamo bakabyica. Ikibazo rero ntabwo mushaka kumva, mugira ubwenge buke, ni nk'ubwa Godfather. Aya masaha Museveni, ejo bundi murebe Museveni ameze, murebe Museveni ukuntu ameze. Museveni muri bibazo ahagaze hehe? Ngusa wambwira ko Museveni ahagaze he? Rubayita azakubwira ko ari umunyabwenge cyane, ngo Museveni ngo ni umuhanga, ngo ibyo ari gukora arabizi. Museveni ni umugambanyi. Uko nyumva, tujye kwa Baruto, tujye muri Tanzania, ibi bihugu byose biri inyuma nibyo binyuma. Aya masaha ni ryari abarwanije Gisekedi, abarwanije regime za Kongo zagiye zitambukana, batigeze bagira imbaraga zo kuba bashobora gusaba leta bagategeka leta, bagiye bafata imigi bakara ku bya gisirikare. Iyo abajene bafite ukuntu bajya bakoresha imbaraga za gisirikare, ariko muri diplomasi ibihugu biri inyuma yacu mu mugongo bikatugambanira. East Africa abagambanyi ba mbere kurusha regime z'i Kinshasa. Umwanzi w'umututsi uva muri Kongo ntabwo ari Kinshasa kurusha ibihugu biri inyuma yacu. Njya mbibabwira ntimwe mushaka kubyumva. Abangaba niyo bajya ninde wahamagaye Makenga amuvana mu mujyi wa Goma muri 2013? Ntabwo ari Museveni. Vamo, nta mahitamo ufite, cyangwa dutanga inzira bakurase. Si Museveni wamuhamagaye kuri telefone akasaba Makenga kuva mu mujyi wa Goma? Semera ryari mujya mwemera. So ikibazo ibyo byose muri kuvuga Jori, ibyo byose muri kuvuga, ibyo byose uri kubara ugapima, bashobora kubyuka mu gitondo izi mvuna abana bapfuye, ibyo byose byagezweho. Urimo kunyumva? Museveni akareba inyungu ze n'abandi bari Abaruto n'abandi nk'uko bakinyata babigenje, bibi yote binakwamaye. Urukunyumva? Ariyo mpamvu ngiye mvuga ntibizabe telefone yanjye razimye yo kuri TikTok, ndagira ntarego suni kundi tutantageze ni charging. Ariyo mpamvu mbabwira ngo ibyabaye ntibizasubire. Ibingibi byo Godfather mbabwira. Urukunyumva? U Rwanda rwameshe kamwe, rugaragara ko rushyigikiye M23. Ubu ngubu ho tuzi ko badashobora kutugambanira. Bameshe kamwe, bagaragaza ikibazo nk'uko kiri. Ubu ngubu uruhande bariho clearly bemeye no kwikorera ibihano. U Rwanda rwabikoze kubera iyihe mpamvu? Rwari rusumbirijwe. Tugize amahirwe nk'ubu ngubu tukabona na ntuza na leta y'u Buganda. Ni iyihe kiriya kiboro kibarasa, ni kiriya kita gute? Babita gute barabagenga? ADF. Nk'ubu ngubu ADF nayo ikagenda gutya ikagira plan yo kurasa Uganda. Biri serious, ariko biri serious, bakagira gahunda yo kurasa Uganda, biri serious. Then where maybe nabo ntibakwinjira muri izi ntambara kubera inyungu zabo runaka. So the thing is, ibi byose Gisekedi byababaza mu nsubize, ari Gisekedi na Museveni ninde muntu uzi iki kibazo kurusha undi? Ari Gisekedi na Kagame ninde uzi iki kibazo kurusha undi? Ari Gisekedi na Uhuru Kenyatta bayoboye ibihugu ba mbere. Gisekedi yiziye ejo bundi, ninde muntu uzi iki kibazo kurusha abandi? Ahaguruke anytime. Ntabwo ntinya Gisekedi nk'abagabo bari inyuma. Kandi reka mbwira abantu ngo bajye baziba, abantu bazana bakambwira ngo Godfather ngo urumva ngo ibyahise. Iyo wibagiwe yuva ntabwo umenye yugana. Uragira ngo nzanga mvuge ngo yego ngo nibyo ngo ibintu byarahindutse. Ibintu byarahindutse? What's wrong with you people? Ntabwo ibintu bizahinduka. Mwituma nshima, mwinsunikira gushima no kuramya ibyo ntarabona bitajya. Muzareke nshime ibyo ibifatika, mwinshimisha muri teori. Ntabwo ibyo bishaka. Mwiza kumbwira ngo urabona ngo what do you mean?
byahindutse ibiki byahindutse hakozwe iki gituma bamubwira ko cyahindutse nubwo abiri make gafasha umujyi wa Goma ntabwo muzambwira ngo ya ngo urabona ngo nkwi ibi ngibi niba kugeza aya masaha ntabwo nshaka kubyumva we are not that stupid ntabwo turi ibigoryi byo no uyu Museveni mureba aya masaha ko nyumva tujye twemeranya ko ntabwo isasu ni ikintu kimwe my friend wafata igihugu leta ukayivanaho amahanga akakubwira gusubiza ubwo butegetsi tujye tubyemeranya bakavuga ati no intambara irangizwa n'ikaramu ibi ngibyo tubyemeranya abo tubyemeranya rero kugeza aya masaha n'impamvu ubona mwihaka akanyabuga twituza tukabyimba nuko kugeza aya masaha u Rwanda rwameshe kamwe rukabona ibintu biriseriye rugafata uruhande ibi ngibi bitavuze ngo dufata nababwiye ngo niyo twagambanirwa bingana gute nza startinga kuri cause kuko cause nta hantu ijya turapfa abantu bakicwa bazira baribo ariko ibi ngibi ntibikuraho ntabwo nge ntinya Gisegeti none si Gisegeti ko yinangiye ubu ngubu ntabwo Goma abantu bari gutembera baracyari kuribwa ntabwo regime y'Kinshasa ntabwo ngiye intera ubwoba ntabwo regime y'Kinshasa ijya intera ubwoba kuko birashoboka ko twagera nk'uko bafashe tuno duce twose regime y'Kinshasa ntabwo ifite ububasha bwo kuza kubavanamo ko bakoresheje isasu so icyo ni ikintu kimwe those betrayal abahamba basigara inyuma aya masaha Uganda yaturundaho umuriro Kenya ntubivuge ngo biriya ntuzayivugisha biriya ibingibi ngo njya mbona ubushize namaganye Ruto abantu barambwira ngo Ruto ngo yavugiye M23 avugira M23 arayivugira kurusha uwo yasimbuye wari umuhuza bakohereza delegation mu biganiro bakavugana na Tanzania bakohereza ngo zo kujya kurasa amakenga inyuma ntimuzankuramo ibyo hashize muri kunyereka ngo ibingibi ni bishyashya ibyo bishyashya ntabwo ndamenya test yabyo nyamara ibyo bintu my friend twabirebesheje amaso yacu enafitse twumvikane umuntu uzampora ko I don't believe nzabelieving amaze kubirebesha amaso yanjye umuntu akugambaniye bwa mbere kabiri gatatu kane gatanu gatandatu urajya ngo noneho ngo uyu munsi ngo ino wemere uranyemeza iki uranyemeza iki so François ntabwo ndi umunyapolitiki ndi umuturage usanzwe wagizweho ingaruka n'ibi bintu igihe kirekire I don't need those motherfuckers baza ahangaha Godfather urabona waba uri guca abantu nta muntu ndi guca intege uwo ndi guca intege ni ikigoryi nta n'uwo ndi kubwira ngo agendere kuko mbitekereza nuko mbyumva no ntabwo ariko bimeze I'm stacking kuri cause tubyumvikane stakinze kuri cause we wimanika amaboko wakigarasha we wishyiramo 100% nta waratubana gutumura urumva we nta nubwo wemera M23 amanuka kahambirwa manuka kakubwe n'umuruho ntabwo wemera M23 manuka ntabwo koze uyemera urayamagana wowe uri umuheza nguni tugende gakeya nimukansaze nto kansaze ntabwo byo ndi kuvuga ndakoro nawe uburyo mbivuga mufite bitandukanye n'ibyo utekereza wowe urukunyumva imitekerereze itandukanye n'iyanyu umuntu wishyiraho utumva ko uri ibyo uri kuvuga bidakoro n'ibyo ukora muri abaheza nguni muri ibirumbo urimo kunyumva ndababwira niyo aya masaha M23 yasigara bakongera gusubira muri Sarambwe bakagera bagatangira ari babiri koze izasigara ifite uburemere nk'ubwo ifite uyu munsi nzakomeza kubana nayo ngibyo mujye mubyumva tandukanye namwe rero muvuga ko barara bakoreshwa ntabwo bakoreshwa reka mbibutse ko mwe mutekereza ko bakoreshwa ngo romva ngo nabakoze aya masaha bitewe no twicwa niyo satani yaza akavuga ngo ndabasapotinga twavuga ngo nudusupporting
manuka niba udashobora gufunga mike yawe. So tugende gatoya rero, ngewe nkanjye munyemere nk'umuntu nk'umwemera kamwe, ntabwo nshaka kwemezwa n'amagambo no gupima ikirere, nzemezwa n'ibikorwa. Urimo kunyumva? Nzemezwa n'ibikorwa. Afande James ejo bundi yatubwiye ko intambara ari iya kane. Nabonye ibigoryi hano ngo navuze ngo kuri Afande James Imana siyo ntibayivugaho. Imana yo ntibatsonera muri biba tugakritika Imana tukabaza impamvu yatanze Yesu ntagaruke. Afande James yavuze ko iyi ntambara yari iya kane. Siko bimeze? Ndavuga nti nk'umuntu w'inararibonye mu gisirikari n'ubuhanga, uzatanga umusanzu ntihazabe iyi ngiyi ntihazongere kuza iya gatandatu. Kubera izo ntambara zose ziba zipratika ku bwoko bwacu. Izi ntambara ubu ngubu 2035 tuzongere kumva haza undi muyobozi avuga ati urabona babara amateka bashyiremo n'intambara ya 2025. Ibyo nibyo twarambiwe, nibyo tudashaka, nibyo tuvuga tuti bishobotse kumfasha ubwo ari we wese. Ayo mateka 2035 ntibazongere kuvuga ngo urabona ngo barishwe bararigwa 2025 bafata ngoma ibiganana ngo ibyo nibyo tudashaka. Dukeneye umusanzu uwo ari we wese. Urukunyumva? Umuntu rero uzazanga kumbwira ngo Godfather ngo urabona ngo wowe urinde unyemeza, kora ibikorwa byawe binyemeze. Wizanga kumbwira ngo ya ngo urabona François muje muri kuza kumbwira ngo urabona ngo Godfather ngo ariko sazamani ngo urabona ngo ntabwo nkeneye kubyumva. Turi kumwe? Ibyo nibyo ntashaka kumva. Kinshasa, Kisegeti aje ku butegetsi ejo bundi. Kisegeti yaje imyaka 30 Kisegeti imaze ku butegetsi. Amaze imyaka ingahe ku butegetsi Kisegeti? Ubu nibwo dupfuye cyane kurusha abana batwikiye za kamina batwikirwa mu mapine. Ubu ngubu nibwo dupfuye cyane kurusha igihe twapfaga. Twapfuye kuva kera. Ikibazo kiracyari cya kindi. Giseketi yaje asanga ikibazo ari ingutu, araza abigira wasi cyane kurushaho. Giseketi niwe wavuganye na Kikwete bohereza ingabo zo kujya kurasa amateka mu mujyi wa Goma 2013. Niwe ni Giseketi. Niwe wagambanye delegation n'abagambanye n'abanyakenya ku delegation yari iri Nairobi barayikwepesha. Ibyo bintu ababikoze baracyahari. Ibi bihugu muhindukire, ibi bihugu byo muri East Africa, ibi nabivuze kuva ku munota wa mbere kugeza uyu munsi. East Africa n'abagambanyi. Mu byange mu byemere abagabo n'abagambanyi. Mwiza rero kuzanga kuntanga ngo emera ngo ni ntamba no. Ntabwo ariko bimeze. We have our heroes. Niba ari abantu barwana intambara zikomeye kurusha abandi n'aba bajene bacu. Nibo bantu barwana intambara zikomeye, bazirwana n'agahinda kenshi. Niho gukoreza ibuye hejuru y'amazi. Biragoye kugira ngo wogane umutwaro. Biragoye kugira ngo wogane umutwaro, wogane ibirishano byikoreye ku mutwe woge wambuke ugere ku nkombe. Aba batindo muri East Africa ni nko kwikorera ibuye bakagushyira mu mazi ngo woge. Niko aba basore birwana baba bameze. Amazi kuyoga ntabwo bigoye, ni leta y'Kinshasa. Turayisaba yakwanga bakayirasa bakayemeza ku muntu aho bigoye. Dufite umutwaro, dufite ibiro 500 biri ku mutwe n'abahamba b'inyuma yacu ibihugu byo muri East Africa. Kambabazi aya masaha Kisegeti yabwi hari ikintu yasaba AFC na M23 gukora ku gahato. Aya masaha telefone ya Vikampara bakabwira bagati musoke muri kuri ibyo byo mwatanze cyangwa se intambara iyi ni ya gatanu. Bara ya gatanu. African boy mukanyivuze ngo iki?
when you're being fooled by once, it's okay. By twice, you are stupid. None twe tubaye inshuro ya gatanu. Cyangwa ivyo. None se urumva no aha. Africa rwo garuka hano. Garuka. Inshuro ya mbere, it's not your mistake. Iya kabiri niki? Ubaye ikigo. Iya gatatu uri kiwerewere. Iya kane uri kizongwe. Iya gatanu warapfuye. Turi kumwe. Turi ba bantu birwanaho. Ntabwo byashoboka ko kugeza amasaha ariko uzi man hari ibyo nashobora kuvugira kuri this platform. There's something nashobora kuvuga ariko igihe kizagera umuntu akabivuga. Hari igihe Godfather muzi ko ndi ikigoryi, ibintu nababwiye ko amagambo agira agaciro bitewe n'aho avugiwe n'igihe avugiwe. Boss warumbwiye ngo ngaruke. Wambwiye ngo umuntu baye food rimwe binsubiriremo ugere ku nshuro ya gatanu mbwe niba yaba ari igiki. Nicyo ntazi. Twagiye. Navuze ngo nyine ngo fool me once shame on you, fool me twice shame on me. Ariko What ibintu gatatu? nabisobanura. Gatatu niki? Wa gatatu ntago narenza aho kuri twice. Hanyuma kane. Ibyo kandi nabwiye ko biri. Turi imfungwa za politiki. C'est tout. Hari ibyo narababwiye, reka mbabwire ikintu kimwe. Ibi bintu njya bivuga mukanga kunyumva. Ibintu uraza hano nkabibabwira mukambona nk'ikiwerewere. It's okay. Ndi igicucu. Ndabizi ko ndi ikimara. Nciyeho papa ndigendeye. Maze nibyo nashaka kugira ngo nsobanurire uwo mugani. Nzi. No. Kandi nawe usobanuye. Wowe bizo inshuro zindi. Okay. Nibyo narivuze ngo nabisobanura ariko ndabizi. Urumva burya ngo umutima usobetse amaganya n'usobanura amagambo. Ibi bintu abantu babibayemo igihe kinini. So njyewe I can feel you like bubabara umuntu avugana, even the passion no mwijwi buri kubyumva kubera ko sometimes ugera ukavuga ngo enough is enough. Sibyo, so ibyo rwose ndabyumva. Niyo mpamvu nkanjye nk'ubu bwago ndi umunyarwanda warokotse jenoside mu Rwanda, umbwiye UN ntanagucira mu maso ko nzi ibyo yadukoze. So buri wese nyine abafite ikibazo n'umuzi wacyo nuko abona bigomba gukemuka. Ariko nkuko nabivuze, nkeka ko nta bantu bazi koze nka bari abagabo bari kurwana ubu nona barayizi neza. Kandi nureba navuze ngo bimaze imyaka 16. Ibi ngibi bya nonaha basabaga Gisekedi buri gihe yinangira, wabivuze neza, bagenda bamurasa ubu nona haremeye. Ariko kwemera bo ntabwo, nkeka ko ntabwo bashobora kuruzinga focus ko nk'uko uri kubivuga ku gahinda. Bo bari ku mututu, bari ku masasu, bari kuri front. Mu ntambara umuntu aba ashobora gupfa, kandi upfuye ntabwo agaruka, uragenda burundu. Nkeka ko ntabwo bashobora kubyibagirwa icyo bariho, kandi nkeka ko bizarangira ari uko bakibonye. M23 ishobora no kuva hakaza M24 cyangwa M25 cyangwa 26, ariko icyo nzi cyo ikisubizo ni kimwe, bizarangira ari uko umututsi muri kariya gace ko muri Kongo atazongera guhungetwa, atazongera gucunaguzwa, atazongera kuzizwa uwo ari we. Aba barwana none abagenda, abazava mu migongo yaba abana babo bazaza bakore na M35. Ariko iki kibazo kigomba kurangira once and for all. Ibyo byo nibyo nemera. Thank you. Ninde muntu wazamutse hano? Ninde muntu wazamutse? Celestin yasema na huyu Indirira sio. Celestin urahari? Na wewe mbele kunapandisha watu, kunaona watu unapandisha. Nipanda zamani. Za Celestin ufite kugira abanyarwanda. Shusha bubafu. Abandi batu bana kwa patu kuna kutafuta ba followers.
Godfa we igihari cyo mhm igihari cyo nuko